Marieta and Thomas Osiemo and then Kuakirambia Monon. On the media houses went to one. And then about get my kiddo. I say notice Renke. Igaga Kurukwa Marara. It's a canon. Marara kiri jume kana ninaga akanyoraga kekare karime ya marara kurwa mangana mbera 2023 mutinyo nane kushingirige goteba na ururumbu amanyene anjwa na kuije wetana bosa tuaitera makong sana na mbono nturagwe na kuya sengine mna abantu bande bakagirete na mwata aga kurugura na mwati mbuka gocha lakini abarangire muche compound mwaro ribintu gete ama ambira bongo tiraria not along the graveside. Na jinai karansa rugurari wa baibuli. No mungu yo kuchui karansa ari mweri chebuobi kila litko. So abakonyora nyana mariga ya na wagaragi kuna gochicha. So naende mugana gweri chambate briefly date che ti cogliamo una matambe tutto quanto details che te e lì te cago ci cogenda Nairobi e vinto virendo te che ti curvili sometimes it can make us ora che era un monto naende nyana mahojana yatenine tinde che ti yatenine igongo kwane rai guru Eke akara rueta arekogenda Nairobi iga kiete purposely korore family yae wotu watendi ebabide ya yo mwana yo kurukumaya nande so kukagira kwane which is absolute ere normal tuonige songe kare ere normal ere kawaida mtu wako kaende safari aponyo no mungu na kuna kuwa gresi ngai bana ko igire nyana abana na bana ko buri dadi bana ngai ko igire talibo ine kawaida na ikirweka finally communication ikakoraki ekabura e familia rangere na ile jango chari watakumu ba pamurotote washaroke instead bagaka rwesimi na no mobiro ayo ba kuji can you imagine na kie in a flash no mobiro ayo kuji pero ko inole bindi na bakana na bide bikom abana be generally mbiabare lakini ngakire bawe kabako for disturbing question tinda kote abaninti naenda boko gesi yama kweli nige tukite abana bater ko comprehend what is this kwa mana ego wana egento kerena na morigereria yotari ari abantu mbate abaje tinye mariga lakini mwarori raeli abandi na bara tuare business as usual lakini tira business as usual ane lijaga ngirete kama gudu wa kare consultation ante viano tata ma ete njirango kare vinta bantu ba ante no gwena to MCA aga son 2017 akabo yo kabe but in a sham election I believe Odium rigged him out. Cannot got a very change that you took. You are the people's choice.
So akaganyalinde ngakiana ningo jatore tuigena na kerenge ndetera be kinga kinya sa dara baraki tara itaba tukaganya 2022 elija kabwa landslide is the only MCA urukubwanywa n'abantu chinsobo inti adi their own backyard ende kingiri gokoreka na rais ende kingiri gokoreka na rais elijarenda koraki akabo MCA batriende mroji kiavete njengo malikorana 9 months avete in office but finally kurigeria matanga aye umuntu megeti a national appeal yani konyororo kanire uhitani rio MCA njenje narenge role model ya yake to wote nyomba ngora mweni courage my takes ngora mweni courage na mateli liga you can be anything in this country, you can be anything in this country na kurigeria ekia nyon 2017 ekara kubuli MCA kita timuntu kongembara nkamubuati kutia segete e function ba wate kanisa kamurigire ya yango ndoro mano yonte no MCA na tegete yango ndoro nte timuntu kongembara como tegerera como te riang kuai kai na koko gamba iko don't you dislike father like son? Like son. You don't know telling what I told you? Elija na wa tempo yo burai. Nembu ya rokanete karo moke. Tura tige binte binde ga okorana tu sai ni wa ta na wan tigan tu ba sai correct. Elija ga ko wa tempo yo burai. Kari primary ga kuru kwa alikuwa nickname Orengo omwana mo kari standard 5 akorukwa Orengo tungu munuli igona ba aroge tiempo yugura ikare by election ekrengo je by election nkibwi kana wasetwe kreto alero to mogere welija kuro Nairobi tikutogo chamarara eginta kagirite ke korekana abantu bakamboli Mwalimu tupe mwelekeo nkibuse community na nandi na siri ku koraiga nandi nchinga bwate mwelekeo tupe mwelekeo nkibuse community lakini naende ni kiriba kuruka in my own conviction of wisdom kawate virendo mwelekeo moja manyokore tarehe moja na ribari wa mini funeral ya Yake ya korretu getari nchengu kujingu mitana korokana finally abantu wakateba tunataka mwelekeo abantu wakaendus Chris tigawe ke bikoro tubya muromo awo tigata bokirita ngalia muromo awo okay intubono okabuwa Chris nuko ganikuwa wananchi banyamaya ni demand ya beta y'abantu banyamaya nando yokagete na inde na gosena teribo nera cha prove otherwise nyaw media houses imayeti mwanje tiko teba ta truth tedi campaign mo kora Chris ikine kigendo kya kone nyon kwa kavete kidori kwa rengo no rende na kinate bera na wana karembe gete ndeke rukinyo
montangure moko mokani rukini rono rwanyarebe elija na tigete bikuruto ono gitari arirende abantu bagatebe bikuruto ebyo esongo ngege gatana feed the shoes to feed issues ono bikuruto ebirende bakabe ya Chris tarinje na mwete baka Chris getari no mwarenge you can bear me witness okay Chris atebiro beke bikuruto ba yamu murumino ntura bito gutakwanga iya bei kuruerenda matukairire andinki ko wono nyuguete nkike nyuguete abande batakira batabana chikura chigoika nankininta getesi wananchi batamwa ketati bali bamwete getari nabao na moto na mojo komera nabao a generation area get trava first out nyona bayiburi ndi batama digende mbara be myaka yo wakatiku emewe jikura wona gyuko nyoro mungu mama Chris pero takaenda matanga tatake tuwa umuntu gutena na riba kali akorebe kiria tikaira nangira atware interest and media houses kamurangi igen tuko baguria kama yudo tutake iriko baloya kumanya basic law tata abantu batakire batekelege rogenya maya bakanti momanye tenai bise batekele mundo atunina ega nikiro genya maya kireba baka uchungua ude togota bageka bakanti lokoleki njina mama tenai bise batekele kuya mono nekena baraimba kwanete abanyaribo simbarati abande bagekana njikura jigoika nabatuko finance yon Chris human nature nirina abantu nabatuko na kuinyurene wono nandengo kwana through this media yosese tira mwariete abarai muchikirani andeni maite no moikikirani tatimba timakosa awanecha no kuna kuinyurania ikimwa kwane tiketari moikirani n'abantu bande baminto benyama ya ward andikimwa tebete ni unison na Chris na inwe imaite n'abantu banyama ya n'abantu bamabira sana bakirugete sympathy votes n'abantu bamabira agatotebia namba tutinya mariga igorende nataka kobaro kina no inwe kramukuria na mboro kina mariga itara koraki igoto tarata gotinyi gwa mariga na nyasaye na inu karatu tinyi sana mwa karataki ama kweli garakoreta ibu sana usomuchi na ndiko taikirani na ndi moto bikasa aibwende na muroche murigerereti njino moga kana abeire na ende na ukoire ndama itikora gento gete na ndi monga aibwende na akino gukwana nimanyete n'abantu banyamaya moko nga aibwende ya kabire erinjani sanete momentende kiroge kenkialing about issues caring about the agenda caring about moko totinya mariga igorende na kinata na Chris bikoro tebine byaye mwamwete kaki bari bande muno barabu baroroma ateriaya muko ya 2027 ya abantu banyama yambara tebikoro tubinde byao murwanire ikekero kya Chris kemo murumu abo kaki mutaka mutigira atabuki nyonye mwegwete nonde nabatebye enga kike wika kiara mumaite Chris tabwatigasi gabategemete mono so go finance is campaign o nando go finance tali necessary dia go seraba
nyoko facilitate his movement. Abantu banyamaya you want to make simule timatinanda kiroke a personal tampil amasikani alimu aetelicha legacy elija amasikani aliyo mwalimu aetelicha ekere murachore Chris tako muligeri gusigare nkiragete gusena kiare muligeri Chris muligeri Elija amasikani alia maete Elija machore Chris inero kwa eli kwa mwaeli okuya mora Elija moko ligereri na ndi moligereri ngina Elija ninde na kena aba ngina ba mintu banyamaya watasimama na mama Elija na baga watasimama na mzee muroje mna nkoroka nainde Mungu mkori kigima monde dro musuntonde igona basorora igore abo kimabwana na bana kwa jumla nubo kima ndagira teto boledi batinende gentonkero that missing link Ekia era Elija garingi eng'anang'ani paka nyono bokore ribuga eke nyingi matorona babikana garingi namba 7 igo mwana yo nenka mumanya mone kera asirire eyibona yonsi nabe akoraki nka mumanya mono lakini rende wono no kuragirete no gokoraki na kitu ta korara nyonye ngentongere mo koroka anniversary ntoka korati because itu aitete kuna waka wana na memory na kuinyora Elija wana toka koraki Elija tonyo lekira ritu tonyo lekira sekendi wana ritu kondire karo respect na wana gato mainyore telio yok enga kigyo katora marato bweni dekere mo abekire Chris wakora Chris iga toranere Electoral karibu lete ne Elija Osiemo ni kore theki kina ende ko basorora bantu banyamaya eri mwariete inumwe kamwariete ni kira